okuchondoza korekere ngo binjo minyeto abarema abagurusi tubatungire sente omuchweka cya kabiri habo kugira ngo tubinde endangamuntu enshonga eretira bebembezi bayiraricyara agamba sate pasenti ya UC hatumwagifuna musati hatizagumaho zagasa cyo muntu wabto zazaguma accounts feze yo kuba kato kuba batugambire ngugabire sate pasenti ahimiriketa ziriki etazihiro tuzagaba miliyoni 5.7 account twatino miliyoni 5.5 ngo tuzagaba miliyoni 5.7 agoko bakutwa bintu raba muntu akira application ntuswizima use baba bacha application za use za banche twaba advised kugira ngo category yabure sente zawo tube tuzirekere nkai account twenda kusima his excellency Yoweri Kaguta Museveni the initiator umuntu watangije program weje ahabo kunda Uganda akagira tukatukozire ngutu amizi katugezeho gatwara amashanyarazi katugezeho gatwara amarwaro katugombekire kunga abantu kabagumira mu bworo n'ubukirabe kiri kityo kishangira ngo abantu bamwe umbatungire sente tubazukorise ebaraganise kuzikozesa waza gukora telezeze sente za joine za parish development model na parish chief noshanga ko babahira abantu igana abantu kama 10 nanga 30 nubo bazukorise the intended purpose twenda evidence aha mention about yowe kwenda kwa mahuro bila kusomisho MP Katushabe Annette Mugisha ashabere abatura ba Bushenyi obutazanisa program ya Parish Development Model abo kuba egenderire ko bingobworo twashanga ngu ba youth first of all tibaine information eri kumara kandi nakindi tibine IDs kandi twenda kusima ba counselors bagira ngo cyo baza kukikoraho gukora nabanira kureba ngo eminyeto yitu yatunga identity cards baba sakuba ba beneficiaries tiba missing opportunities abebembezi bongire barabura hashonga yo kuryana omaka okuriyo no kuretwa sente za Parish Development Model nabeshengereza bache yamani mubamanise ngo sente ne tago mushana ete ya PDM ne kutungura maka abangabeta abo bukiko kucara munonga abanyabaye nabagira ntinyabaye muhirirwe mu inortoche kandi ortoche rumweberere mwenu oraze kuganzya batuzene sente ebirere birahari yanza kubutabirere mumpandikire imwe bo kumpora ibintu ngwitwa abantu bati batwihireho akantu deri nitwe tugenda hitwa basing konka tukabasa kugegara hiya se entekateka ya Parish Development Model ekatandukwaho government omwaka gw'2020 n'ekigendererwa cyo kwiha abantu omubworo gashakwa Abraham Muganzi.